Dostlar, bugünkü çöptün bağları 31 dekabr. O çöp жақсы көрінеді мына. Esparset. Qancha oldu ya bugün? 480 dana. Qarab etadi, ha? Ha, qarab ekan. Ikkinchi javob. 480 dana. Biroq hozircha sotalyapman deydi. Do'stlar, 480 qimmatroq bo'lib qolgan oylar var da. Tak, buna arpa saman 350'den dep жазып koydur. Telefon numerini görüp aldılar. Oşuntip жазып koysa da жақсы ekan, kayra сұратпайды. Arpa saman 350'den. Azem ar жақтагы çöptөрдү bir көрүп берели. Qanchadan bo'ldi? 17'den. Bir mushoy qancha chiqadi? 30 kg. Nomer telefonini aytib qo'ychi, o'tganda ayoy olib surashdi. Ha. 0703. Aha. 703 94 10 01. Ha, do'stlar, hujjat. Ishlatdik. O'tganda ayoy olib suradinglarlar. Hozir men qo'ylarni ko'rsatib biraz javob turayin. Bo'lmasa TikTok blog to'plashdi. Qo'y, soy, bir mal ko'rsali. Жестокое обращение с животными доли. Жауап таштадат. Ошол себептен азыр мындай кылып туралы. Анан азыр чөп жактан кайра мындай алып коебуз. Жакта да мына силос бар экен, бул чүйдүк окшойт. Чүйдүкү, я? Чүйдүкү? Канчадан болуп эле? 12 сомдон. 12 сомдон. 12 сомдон. Достор, өткөндө биз Аралдыкын чыгарбадык го. Түп район Арал айылыныкы. Ал жерде рассыпной 10 сомдон беребиз деген, упаковкалап 11 сомдон беребиз деген. Анан даны 100% болчу. Аябай жакшы болчу. Эгер керек болсо, ошонун эмесин номерин мен дагы описанияга калтырып коем. Ошол Аралдан барып эле алсаңыздар, жакшы бир өзүбүздүн өндүрүшкө салыңар тийип калат деген ой бар да. Канчадан болду ya дос? Ya. Канчадан болду? 400'dan берем. 400'dan ha. Жакшы, сеники арзан экен. Ha, достор, 400'dan. Telefon numarını айтасың? Al attım. Жолуна коесуң. Ha. Ya. 400'dan eкен, достор. Hem az boğunu görelim. O çok büyük yani. Kaçadan oldu? 450'den. Esparset ha? 400'den. 450. Dostlarına ötkende ödeyleken arpa saman 350, buğday samanın 250, çöplerin 450'den 400'den de varken, anan 480'den varken. Kanalga kattılabız. Bardыңарды келе жатқан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Барыңарга рахмат. Ал эми жанакы силостун номерин болсо описанияга калтырып коем.